iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Naimbag malamyo, Nana Sepa. Adda ka din ni Rosela. Umay ko kumapasyaran. Nagturod ka lakit, Dad, amang pasyar ka di Roselia. Kita man talaga, pulos ngawan pa kay karyam, iti anak ka. Asino ka di day tananang? Apay nga akong ungot kayo. Ha! Dahito'y man na tao. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Ambisyoso launay, mga sawakin ka? Pasyar ko malaang ni Roselia, Nana. Namin anon ka di nga imbagat kan ka, Mario. Awan tinamnamaam ka niya. Kan among nga dan nobyo. Baknang kan di adat. Saan akaskag ka anak urapay man nalon? Ore ka sano akinanumok. Adda karbangak nga agayat. Saan ka nga rod akayat? Saan ka kadi ang makaawat, ha? Pumanaw kan? Saan ka akayat asangon? Kan pangaasim. Daytuin ti maudi apa ng pasyar mo kanya? Oh. Anya pa ilagtad arabidom dita, ha? Pumanaw kan? Rosela, Nana Sepa. Saan nga rodan nga agbayagpay? Ha? Nagrigat ang tinakurapay. Mairuruman nga agayat. Aimbang ta nakita ka, Ena. Inom, masagunak launay kini Mario. Ambisyoso launay. Anya? Apay? Anyat inaramig ni Mario? Si Kamat. Agin ko kuna kapaylaan. Amumat nga agar-aram ni Mario kanya. Pinasyanak man ni Dirabi. Ay, katman, ano ko mangamin? Nasingpat ka nagagat ni Manong Mario. Adamat lang nga na. Saan ko apinastrak? Nagtinulungan mi kininanang pinagsasawan. Adda karbangan tayo amin nga agayat. Hindi si Kante agtatakon nga agpaaram kan kwa na, Ena. Agkabagay kayo matkit di. Dalang aro da masuruna. Saan ako nga agpaaram? Adda nobyo. Ayun gaya man niya. Kumusta kayo matan kan Harold? Ada itay jay Davao. Di maray iti may sa seminar. Tambaran na kano anang sarungkar kada lolo na. Tapno maminggan dagiti agar-aram kan ka agkasar kay ngaminan. Saan pa nadanon ti umna ang pananguhan? Kung ada pagtutulagan na ang negosyo? Baknang sa ti pamilya na. Ay, talaga abak nang da. Kaya't may amadaan kami itibukod may ang negosyo. Sa bagay, napintas na plano nyo. Nasaysayat ng paiso na nakabukbukudan nyo. Nagasat ka. Baknang kan kwapo ni Harold. Langan naman tinasingpat. Anya ka man? Saan nalaang alanga tinasingpat? Talaga anasingpat. No pasyaran na kiti balay. Danda ni saan amang nagtitimot na. Ay, naistorya gayam ni Rosela. Ti pa nagtinulong da ken Nana Sepa anang pabain kanyak, Ena. Nakus pagdamat unay. Padamat laida na kurapay ti pa nagbiag na kat. Kaya't ni Rosela, abak nang ti pakiasawaan na. Iso kasta unay ti pa nang tagibasit ni Nana Sepa kanyak. Ambisyosa matlaunay ni Rosela. Gayam mo ni Rosela, saan ka di? Wan, ngamjak kanunungan ti kasdya nga ugali na. No taduma, iramraman nakpay tagibasitan. Saan ka di nga agatrabahuan kayo? Wan, sales lady matakas kanyak iti may sa department store. Nga manipod nagnobyo na kini Harold, nagikatan. Adan nobyo ni Rosela. Isu nga ibaw ulangan iti sa bali, iti imatang mo. Nakasaganak nga gibtor. Maawananak to lang itinamnama. Inton makapagkasarda. Namsak ti dawa dagiti pagay ko. Ay, sapay ko nga. Taawanan ti dumtang adawal. Tapno, adagon ko nang agtalon. Ay, malagip ko lang ti trato da Rosela. Ken Nana Sepa kanyak.
Nagrigat lang amin ng tinakurapay. Malagip ko man ang tiamag. No saan na kami kumabinaybayan kan nanang idi. Saan akastoy ti panagbiag mi. Nasaya at nagawit kan Harold. Mailiwak launayin kan ka. Sige, pagsaritaan tanto day tayo makasubli ka. I love you. Bye. Apay-pay lang kami na masapol ng negosyo kayo kitbak ng damat, Rosela. Agasawa kay kit Dane. Madanon to day tananang. Kung may mayat matlaang nadabukod mi ang negosyo. Kasano nga raw? Kasano ti puunan yaw? Awan samot na urnong mo. Manumat lati sweldo ti sales lady, nana. Ay, ada ibagat ka na kayo, nanang. Ila ko tayo laangan ti daga tayo iti kabangi-banga ili. Kan, ada amok apagutangan iti nayon abingay ko iti puunan mi kini Harold. Ito naman kaya nagpa-meeting na kada kami. Sabay na kami amin ng sis lady ti dayto department store. Ano, adata pa kay naigan tinadamag ko. Iti pa nagbali ti management. Good morning, ladies and gentlemen. Ha? Kasagbayan ti amin, yamamok ti bagi ka na kayo. Siyag ni Mr. Ambrosio del Rosario. Kahit kung ipakamo ka na kayo amin, asya kon ti kabarbarong aking kukwa iti dayto yapagtagilakwan. No, kasta. Pudno tinadamag ko iti. Nailakon ti kumpanya. Natayag ka na biskad mo't dayta alakay. Agyaman aglaunay. Kaya't kayo amam-amo amin. Asitgan kayo amin, ngalaman wan, tapno mam-amo kayo. Okay. Sakti na kay turungan ti mata mo. Agturungan dito ayan ko. Ay, ang nervyos aksamat din. Glad to meet you. I'm Mr. Del Rosario. And you can call me Sir Ambrosio. Isakmat ni Ena, sir. Maragsaka na ka magkamamo kada kayo. Kasta akmat keng ka. Agad na kayo. Kumusta kayo man? Nasayan kami na, sir. Kaya't kung agditinulong tayo para tipagimbagaan ti department store. Ikari kapag imbagan yung empleyado wino agpapaay ditoy, ti pamaysak. Saan lang asyak ti bumaknang? Panunutan nyo, ako kwayo ti pagtagilakwan. Oh, dagiti awanan ba'y nakaruba? Kasta unay ti mulagat da. Umaapal dakit nga ta, taman man o makakita da iti kutse. Oh, naing maglakit din ta nakapanang ni Harold, nanang. Mabainang. Apa ito manabaw kayo? Kat dagita man naapala karuba, Rosela. Man nakibiyag dala unay? Anya ayating bagada. Nadlaw ko, nakikinis si Imda. Nga may tarimor ni Harold dito yung balay. Katlimugan na niti kotsina. Nagalaludoy da na si Brooke ka dagiti babalay da. Umapal da lang ata, ha? Naadamangag ko amang ibaga nga ambisyosa. Ay, makangag da iti dinasaya at asao kanya. Ayun gayam, anyamot nga itinagsasaritaan nyo kin Harold. Naginiliw kami lang, nanang. Enton maminsan ka nung agpasyar pagsaritaan mo tinegosyo. Awan lat kwartam di tayo, Rosela. Adala ko magataang iti store. Adali magasot ko, nanang. Mabit lang, tayo nakalain iti kwarto. Kita at mano di damatay iti apal. Sigurado amadanon ko iti tiyangge dagiti na apal kan labid a karuba. Ni Harold lakit diti nakakutsi alimabas. Nakita kita'y. Nagkalugan da kin ni Rosela. Sangsangpet nan sa naggapoy ti Davao. Ipangpangas ni Nana Sepa. Asinabad da kano iti airport. Ni Nana Sepa diti sumungat. Nakita na kon. Bumalasiwan iti kalsada nga agturong dito'y ayan ko. Oh, may saka mo't alabid ay Mariaw. Umapal ka. Limalakyan ka biyangot. Ne, awan ti amok iti bagbagayaw, Nana. Imay nagkinasarita ni Ama Siano. Tapno tulungak amang tariman iti alad. Adi nalapos dagiti nagsangduan mang. Imposible nga awan nakita, ma.
Ambo ni Harold, di mo pa'y lainggaan, di balasang ka. Saan da pa'y ang nagkasar nana? Ket awan ti makapawil iti agaram iti balasang nyo. Agad pa da sa mlata, maarabis kang tupay. Sana sikat ibang dadaal kada kiti plano da nga gayan na ya. Kaslamog da iti dalan ngagturong iti lugaryo. Kapadpada tinapnapan na kiti baruak pailan. Sir, ori sandak ko man ngayon tulnog. Mabainak laonayan kada kayo. Ang mga nanya ti sawan dagiti karno mami. Anya kumatidagas na tulnog kaya balay. Mabayin ka po talakaya ko. Ni, sana kasta sir. Ay na, nakikinisin pa dagiti pahatak. Sales lady itayon. Ato kayo ang napipintas, sales lady. Nabasan ko amawatan. No apay asikati na kay turungan, ti matang ko. Anya? Saan ka madaragan? Saan na nga garamking ka? Kunak man no sa klante ambisyosa. Nakakaro ka pa'y gaya. Agparparang ang delikatesang. Anya? Pangasim ha? Saan ka mga gibot itinadagsan abalikas? Agkayam ta? Kat sa narumbang agpinasikat ta? Saan ka nga agulbod pa'y? Nagaduti nakakita nga intulnog nakatilakay. Umapal kamot nga ta makalugan iti kotse. Sakbay ko mga agsao karusela, agdamag ka nga muna. Ni Mr. Del Rosario dayjay, ti kabarbaro nga akin kuko iti department store. Wow, ha? Talaga abak ng pay, ti pinili. Ulitek Rosela ha, agkayam ta. Saan ta ko magpinasikat? Diyak kaya ta madadahal ti panaggayam ta. Ay, diyak mo. Itilaksid ti kinasabrak ti panagsasao ni Rosela. Makanay kumadaytan alipatak. Kat ibawin ko langan ti imatang ko ken ka. Anya? Ngam di mo kabalan nga ramiden dayta. Gaputa, pagaya mo na agkayam lang ti pangibilangam kanya, kasakmat kan ka. Na? Ang mga namamati ka pa, iti padpadamag na Rosela kan nanasepa. May panggap ka da kami kini Mr. Del Rosario. Dayjay lakay anak kakotse anang itulnog kan ka? Wan, agpababawi akpay, nakapay niya manugot ang itulnog na. Mabainak mat. Mabainak ka mang pahay kan kwa na. Damo nga daw apa nang imatunay ti department store. Sigo doon na nasidagtirig na kanya. Nasingpat alakay. Kabalan na ti makibagay kadagiti. Nano mo, akas kada tayo. Wan, talaga na sayata tao. Kat sa bali man ti malagit ko. Nalabasak dagiti pagay mo iti igit irigasyon na di kalman. Kimuyo ka kamin kininana nga napanagnateng. Mabalinan ang magapas dagiti dadduma. Ken sapay la kumamat. Tawan ti todo na. Ay ada kasukat ka, gamdi ka ba't larawaran? Anya titulagan nyo kin Harold Rosela. Sukunan nak ito'y balay nanang. Adapay lang iti balay da. Nagsarita da kano iti kabsat na babae. Nakita yung kadini ena alimabas? Nasa pa arimwar, nagnamot. Nagnag na siguro aging ga iti kalsada apagurayan na iti tricycle. Saan nga ta sinukon na di alakay? Mukpay. Abangan lumanghag na kayo pa'y dagiti karro bakit panunutin da nga umapal ka. Naglabid dagiti kabagyan ni ena nanang. Nakarkaro da magkayo. Nini, dayayan ni Harold. Rumuarak nga rodan nanang. Nangato ti sweldo ti may sa kahira, ina. Nga mapanunot na pa lang daga abroad. Nabayagan nga ibagbaga ni Eunice iti plano na, sir. Agtultulag doon sa akin ni Ethel. Ure kayam ni Ethel. Nga panggading na rayta. Mampanunot nga ron asikati sumukati ti may sa akahira wino alaan ka sekretarya. Sir, saan na kamay kari? Saan na kami na nakaturpos iti kurso? Nagpatingga aklaan iti second year. Apay nga minati may tuloy tinagadal. Amom, nariga ti awan naturpos na kadag ito yung panawan. Gapo, di kinarigat ti kasasaad ni, sir.
Narigat mo tibiyag ko di. Nangasawa kajak nakaturpos. Nga po dahi tayo ti kinarigat tibiyag mi. Kapoy ti data, pinadawan nag ti asawak. Inya dayo na kanyak ti anak mi. Kastagayam ti pakasaritan ti Piagyo, sir. Saan nyo ka din na nakita ti anak yo? Ambog no sa dino ti ayan na. Nga mamagan no saan ako nabigbigan pa. Ay, nagrigat lakit din tibiyag. Iti agmay sa. Awan katulungag. Kas ita. Kay kayat dagiti pinaggapas ko, abalo naklangan ida. Ngam ti agawid da. Nung amin makapalpada, ituloy daman ang ti aggapas. Ay, kita man la ti biyag tinakurapay aya. Ananusan ng tibagbag na, oray tingtingat aldaw. Di pa'y makagatang piman, iti oray bisiklita lan. Ha? Ni Nana Sepa? Anya ti kaadana dita? Sa ka nakaturturad nga agarab. What? Ay, una yan day taabakat. Naglaing agpasakit. Ay, naimbaglaan yan. Tanabulod ko ti kuliglig ni Nano. Ay, maminsan pa yung agsubliak. Mabunag ko amin na naginapas da. Ay, nabanugak pa ikit din. Ay, si Kaman ti sigurado Mario. Nakadon day ta iri ka bumbunagan? Ina, isuka din tinubyom. Ay, Tila kaya saan, kadwan ina. sir? Kitaan na. Ni Mario, saan ko anubyo? Agayam kami lan. Paypayapanak ni ina. Ay, Mario. Di sa Phil Rosario. Isutakin ko pa iti pagtratrabaho. Kumusta ka, Barok? Kastoy lata, sir. Narigat ti biyag ti manalon. Talaga narigat ti biyag ti manalon. Napadasak ti kinarigat ti agtalon. Isungay karigata ti makadal. Iti lagsid, anapukaw ko ti pamilya kidi. Gapo iti kinakurabay ko. Anya? Isu ano mo manarigat ti biyag ti manalon. Apay nga ano sampay lang. Sir? Apay adi kag panunot iti sabali apamuspusan. Tapno mapaglupos mo ti biyag mo. Saan kitingag na dayon latan alumamlum kay ti kapitakan. Sir. Diyak makapagbayag ang makitongtong. Agsubliak pa ijay talon. Nataktak kan sawang kag paison, Mario. Nalabsan na ka ngami, niswa sinardengan da ka. At danto sa bali agundaway panagsarida ta Mario. Ay kat, pasensyakan, kan pasyaran kan to. Amo ka na sa air ko tirignam kadagitim bagak. Di mo ka mapanunutan akayat ka tagibasitan. Pagbalinam kumaakarit dagijay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tumat ininom ti tinimplak. Adyo, sir. Madikadit pa nagraman nyo? Ada pa'y mango shake. Tinimtima kitay. Mayat, hanggang pampanunodag ni Mario. Nasahir kung sa matirik na nagapo ka nagitimbaga. Ang mga no kagura nakit din. Amok ni Mario, sir. Saan nang amo ti gumura day jay? Sana may katapanunutin na adamon pailangag kita. Kanagadun timbaga. Natanog tiyag talon. Ngamno adda sa bali apamuspusan amang palungaw iti biyag mo. Aramidam. Paadak ngamin adi nakangato iti adal, sir. Sana tubang dayta. Taura siya. Yakmat nakaragpati tinangato nga adal. Ngam nagarapa apa kalumungaw. Gapo iti kinakurapay ko iti. Ulita, napukaw ko ti pamilya. Nakita ngayon tulnog manandadya alakay ni Ina, anak. Talagang sa nga awanan. Tinilmunan ti kinaawan bain na di gayimaw. Ang mga noon na nakapay ang makikasar. Asino ita tinalawag arupat kwarta nana?
Kumusta gayam? Ti panang ipasyar kin ka ni Harold. Di nakalamat impasyar iti balay daya. Namin ado na nakapanak iti balayda, nanang. Kan amamuda kong ti pamilya na. Ay, nanang. Di ibagbagak nga ilako tayon ti talon tayo. Awan pengarod ti amok apangilakwan. Amok gaya man, nanang. Kasaritak man ni Ena inton biga. Nadagsan dagiti balikas nga nyipkas dayja ang Mr. Del Rosario. Kat damo mi payla ang tiyagkita. Kasta nga tadag iti babaknang. Tagibas si tanda kami launay anak ko rapay. Ay, sa bagay. Adamat kit di kalintagan na. Ngam, anya ko mati maaramidag. Ay, gamamok. Aging ga akastoy ti kasasaad ko. Amok asaan nakto amayat ni Rosela. Talagan samat nga paypaysuyan iti dayjay alakay. Ha? Kaano nga rod ti kasar? Ala, awan ti mapasamak akasar, Rosela. Nagbidot ka di pampanunutam. Nahimbag a tao ni Mr. Del Rosario. Okay, jaki pilit no saan. Ada sa bali arantakken ka, Ena. Amangan no kayat agatangan dayjay alakay ti talon mi ti kabangi-bang ili. Di, umay kantag pasyar iti department store ta kasaritam. Nanyati ko na magkuyugtan. Suko na nakakadi? Talagamatan niya. Sa gulbot ka pala. Saan nakasukunan? Ay, jak amo na niya't pampanunutan may panggap kanyak. Iti pa nagsasaom, kasla saanan agayam ti pangibilbilangan pa niya. Kasi no dati ba daman na pinta sa kadwa, Mina? Kasla da nagagit-kita akong kankwana. Agkaruba kami lang kani Rosela, sir. Isa ko na ayaw nakita yon. Nagtrabaho mo't lang idi ditoy. Kas nagayam. Nabagnag siguro, isuasan nagtrabaho pa eh. Amangan lumabalin na kami apanawan kini Mr. Del Rosario, Ena. Ijay bangir ng opisina nagtrabaho ka pa ilaan. Tapno may suro na ka ni Michelle iti trabaho, ina. Uwan, sir. Sige, panawan kayo, pay. Kasla saan mo na sales lady ti trabaho ni Ena? Ano dado ba suru-suruwa kiti clerical works. Narigat no agtalinadlatan na sales lady. Nang runa kumano tarigagayan ng isamirati managadal na. Anya gayam ti maipaay ko king ka, Rosela. Nagtulag kami ngamin itinobyo. Asakbay nga kasar kami. Mangrugi kami itinegosyo. Naimbaglaw na idadablano yo. Katanya ti maipaay ko. Amangan no, kaya't yung agatangan tila kumikininanang adaga iti kabangi-banga ili. Anan wagarot ti talon kat sa anak mo daman nalon. Ammom. Nalikod akon tipan nakailumlum ko iti kinakurapay. Malaksid numabalin na pagpatakdiran iti pastag ti negosyo. Sige nga rod, Mr. Del Rosario. Mabidlang tagpaalakin ni Ina iti merinda. Nalipatag matan. May naig iti laglako madaga panunutag pa'y. Agpakuyog akto ken ni Ina. Kumusta tinapanam, Rosela? Ape nakabisugsog ka. Ina, masurunak iti daya, Mr. Del Rosario. Pinabainan nakit din. An-anwan na kanuti daga kat saan mat nagtaltalon. Dagalasan ti ugali da jala kay no kasta. Makitak laangin ton itulnog naman ni na pagsasawa kaon. Panunutan na kanupay, nanang. Agpakuyog to kanulatan kini Ena. Na, talagang sa kada relasyon dad. Paglikodan mat ni Ena. Amangan wagin ko kunalaan. Taas inuot ngamin ti saan amayat na bumak ng aya. Maaglaan kagkad-kad iti grasya. Sana bali ala kayo ditan. Oray nalimad tumot lang ang makirelasyon kan ni Mariao. Bibiyang ko pa. Agtatakon. Ay, ang mga not no ni Harold tamaw awag kita cellphone maon.
Dayay nakasarita ka pagutangan, nanang. Kuna ni Harold, anapintas ka no tinapanunot na negosyo. Kat, nagsayahaton no kasta. Baknang tayon ton, anak ko. Ore lang ta matiritir to titanggad na gati karuba, tumalyo ka data, ay agapot apal da. Da kayo gayam, Mr. Del Rosario. Kas, iding karikin ka. Baliwak tagpasyar. Mabalin ka diti dumanon, Barok. Ay, kwa. Saan ko maikariti na mga balay ko? Asang bayan ti kaskada kayo abak nang sir. Mario, Angam. nagtao da kiti kinakurabay. Dumanon kayo nga rod, sir. Agyam, anak. Nagadugayam ti abit mo. Dandanin na no iti sinako nga Eric ti balay mo. Awan nga minti kamarin ko, sir. Naimbag ta, nalabon ita ti apit. Naragsak no nalabon ti abit. Apag ka nito lang na ita, Mario. Saan ka nga oblagan iti panagtalon mo? Tauray man nalon ka. Maparang ay mo ti biyag mo no agpanunod ka. Sir, Masapol ngagbalin ka negosyante. Kasta ti amok amang parang aikin ka. Day, nakitak itay tilugan day jay Mr. Del Rosario. Pinabainan nakit din ni Rosella. Nana Sepa? Oray man kit di bakdan. Jak may ituro na pagsasawan ti kunam. Bakbak nang magkadayo ati agbalinto amanugang kao. Parwarong man kit dinayala kay na. Ala, saan kami nagkuyog ni Mr. Del Rosario, nana? Kan, jak mo ngay maya. Ha? Sandak ba na pagbalinan amo lang? Tilugan na dyan nakita? Ay, dumanan kayo, namak na kayo. Awan dito nana. Kan, apay ko mga ilang ko ngay. Oh, amo kaya no, da iti kwartaw. Nagdakas kat gaya man ti pampanunutin niyo, may papankanyak, nana. Ngam, tap na mapunas day ta pa nagduwa-duwayo kanyak. Nawaya kayo asumruk iti kwartok. Umay kayo, nana. Ha? Anya mo ito nga dito balayaw nagbaset. Ay, awan. Ni, ako rin ka. Anya di ba akot ko? Sige banlangan, inakaw. Nay, nagdakas kat ti ugali ni Nana Sepat. Aglablabas na. Ang gapo nga ta? Tanadalimanag ni Rosella. Mario? Si Kamanan? Nagpuskol talaga ti panagrup-rupa man niya. Sana ni Mario ti mang pasyar keng ka. Nagpakuyog aklang keng kwa na Rosella. Ha? Mr. Del Rosario? Kwa, sir. Uray ta na itulnog kayon, panawan kayon. Sige Mario, agyaman nak. Rosella, mabalin ka diti dumanon? Kaya't ko apagsasaritaan tayo kadananang mo tilakoy o adaga. Interesado kayo kadimot lang nga manggata? Depende no kikinawatan tayo di presyo. Kan kahit ko makita tinaga. Hingkuyog ko ni Mario gapota may sa aman nalon. Ket kabisado nati may panggap kadagiti talon. Nabayag lang agpayson, ajak nakaasak iti kataltalunan. Naglawak iti na pinagayan. Naslasa na maungpot, ipagpatinggan na. Nabannog kayon sa, sir. Nana Sepa, adayo ka di pa eh? Amangan no mabalin tayo pa iti aginana. Nabannog sa ni Sir Ambrosio. Kasimot. Ay, oresyak. Uy, jakla ko man ba ano ti umay dito kataltalunan tadi. Ay, ang gatel na kiti root. Agwagwagis ni Mang Igme. Ijay siguro tayo ang titalon nyo, Nana Sepa. Ay, jak kabisado ti antitalon maid. Iso nagpakuyo akin igme. Dahito ka titalon nyo? Nalawagayam. Anya ti makuna, Mario. Ay, kwa, sir. Ay, isan kayo na maabakan iti presyo apang gatang yun, sir.
Uray na yung nagpay. Ingkad din ko, ako mo yung kamaryo. Gapo ta si ka ti mangadang. Ha? Ay, apay kumasyak, sir. Ay, unmat nga nagpaisaw, Mr. Del Rosario. Ay, adagayam kalapaw ang mabalin tayo paglinungan, sir. Intayo agtugtugaw, tapno saan tayo amaktangan. Sige, tali mabisinak pa ikid din. Ni maglakit din ta na panunot ko titi mawas iti merindat. Anya, nalpas mo na binilang timbayad ni Mr. Del Rosario. Ha, naging lalaing mat ni Mariao. Anang kwenta akas na mo na bilang. Talaga si murot na di alalaki, nana. Ay, naimbag man. Tasaan na kasi murot. Naamuan kami ni Harold. Kat dinamag na nung sumurot ha. Pambarakon. Nawalman kami asimbang puta. Tanagadayumot ngamin gaya may jay. Nagsakit pa kat bagbagi ko ni tayo nakasangput kami. Oh, ne, aguray ka. Nagimon ka din ni Harold. Muna nang. Uray nila kay Ambrosio kat pagimunan na. Anya, laklakayan day jayan pagimunan na. Nagwapo ni Harold. Apay nga agimon pailaan. Ay. Amang ano day tantukid iti puon ti sa niya pagkinkinaawatan. Saan, nanang? Imbagat mat kini Harold, akap-kap na ka, ti panagayat ko kinkwana. Ekitan niya. Nabilang mo daytan. Gusto mo't lati bilang na. Apag iso, nanang. Maalak mo't no bigat ti dadu mga inutang ko. Mabalin minton arugyan ti negosyo mi. Makadlawa ka. Masansan mo tinada kayo kin Mr. Del Rosario tagkuy-kuyog. Mas daawak nga Rodena. Nagadua pang magbaga na kanyak. Nagdamdamag. Noan niya pa'y dagiti mulak malaksid iti pagay. Adon sapay ti tarakan mo. Malaksid ka dagiti baka kan kalding at dapay manok kas kadapato. Kan adasing-asing ni Mr. Ambrosio ang negosyo. Uray, tanalawa ka no ti paraangan. Nasayaat ka no mangpatakderak iti bodega. Pangan anong mo titi bodega? Jack pa'y lama ibaga ita. Sayang nga ro, tasan natuloy ti pagpasyaran ta, Harold. Narwama ko, naglukan iti kotse. Alam mo sana bale. Maragsakan lakit din ni nanang. Inton maipadamag ko, anarugyanan ti negosyo ta. Sa anak pa yan nakadano ni Jebalay. Di mauasa kiti tiyangge. Sige nga, Rodan. Bye. Ni Mario na itamasabat ko. Kasano pa yung makaliklikak? Nagdiretso akla ko man na nagawi ditay. Anda sumungat alugan. Kasla ti kotse nila kay Ambrosio. Dandanik lang awan ni Rosela ay di nakitak. Linapdak la tirig na ka ng saludsod ken kuana. Ano bak nang kagat aklunan nakangata? Ha? Amangan no mapabainan, sir. Wano agungat. Numamuan ni Nana Sepa. Amangan no salangadon na kat may ramraman kayo pa eh. Talaga ka di anaungat ni Sepa? Awantik ikan na kadagiti karuba, sir. Naglokon day ta nagmanihoy di kotse. Naimbag tawan kasi nabat na. Mario. 5 alalaki ti dimsaag, sir. Datakkel ti bagida. Kan datayo tikit kita anda. Agpalikod kayo, sir. Dakas lakit diti panggap da kada tayo. Ngaman niya ti atraso ta kada kita alalaki. Agyan kay lang iti likodak. Sakti makamu kadakwada. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ka mataya, Harold. Nga, masurunak. Pagimunam kit din kay Jay Amario. Kanuuray nila kay Ambrosio pagimunam.
Anya ay ti pagkitkitaam kanyak. Ay ayaten kalaunay, Harold. Saan ang ton nga agayat pa iti sa bali? No dayjay tumatla a Mario. Uray awan. Basila. Saan ka agim imon? Agkita tamanin ton bigat. Adda ni nanang. Okay, bye. Rosella. Oh, apay nanang. Kaslada ng kamat kada kayo. Adang rodakas adamag. 5 ka no alalaki tinang bugbog ni Mario. Binakong dapay. Anya? Wan, sigod ka dagiti nakakita. Kadwa na day jayala kay Ambrosio. Inramraman dapay nga tan dinang ran. Amang ano natay kanon ni Mario. Sino ka no dagijay nanang? Anya ti basol ni Mario? Padabot nga tabasol na Nasingpot takit kita nga maanyat amom. Agyaman na kasi bibiyag ka. Tiyam mom siguro, nataya kon. Saan ka madanagan, Ena? Damgis lang ti sugat ko. Kat no ti agwarwara sa tama kat. Kuha, sigon ka dagiti labida pa kay ramana ni Nana Sepa. Natay ka kano? Sobrang samot unay tiguran ni Nana Sepa kanya. Mabalin asan ani Nana Sepa tinagapan day tatamag. Amumutang dagiti man na o. Aglabas ti damag no dato ma. Asino ngamin dagi jay? Saan ko analasin nida? Kanawan ti amok nga atrasok iti padak a tao. Amang ano da nalimad amang gurgura ken ka. Panagkuna nabilin wino nabayadan dagiti nang dangran ken ka. Sir, awan ti basol ko iti padak a tao. Apay ang masapol nga damang bayad iti mangdangran kanya. Saan ka na mariribukan iti daytabanag? Nagpatulong ako ken ni Hepe. Kaya nasakti makamo iti amin na magastos mo dito yung ospital. Sir, mabahin na klaunay. Ngamin, amang ano na iramraman at kumaanadangran, no saan mo asinango ida? Sir, agawid akon. Mario, agsubliak tulangan intong bigat. Saan anatay ni Mario, Rosella? Damgis lang ti sugat na. Saan mo apabasulan ni nanang? Dagiti labit tinaniwaras na tayo ni Mario. Mas daawak pati tinapasamak ka ni Mario. Isaksakit mo launay dayjay alalaki. Andan samot ngaming relasyon niyo. Rosella, nasingpat ni Mario. Awan ti kapuksur na. Pudmalaki diti atap ni Mr. Del Rosario. Ada nang bayad ka dagiti nang dangran kan kuana. Makamu ka. Asino kumati agtatakon amang bayad iti kriminal amang dangran kan kuana? Asino kumamat ni Mario? Ni Nana Sepa dahito yung masabat ko. Uray la anak sardang. Isukat ti may sanang ipadamag ka no anataya kon. Ay, ituloy ko lang tatimad na. Nay! Udno kaya masibibiyag ka pa Mario. Ay, kasi ti apo, Nana. Saan ko pa nga taagasat ti matay? Diyak manam mo. No apay nga adda nagpanggap kanyak amang patay. Awan amo kabasol ko iti pada ka tao. Nauli makat ngagbibiyag. Agmauyo nga raw, dagiti lalaki na uwan ti atrasong kadakwada. Malaksid lang, ano na pagbintutan da ka? Wano, amangan kit din no nila kay Ambrosio tirantada. Nadlaw ko asyak ti punteriada, Nana. No, si kakanumot ti simbango ka dagiti alalaki. Inkanawam nga ta, dagiti alakayan niya. Iso nga tati adda atrasyon ang ay karkaro na. Day tatisan kong amo, Nana. Diyak matunay ang amo ni Mr. Del Rosario? Apay nga rod nga isaksakit mo. Sige, Nana. Diyak kaya ti makisinupyat kada kayo. Sige, mangarkila aklat tangarudin iti tricycle. Nalagip pumanin ni Mario. Nakarwar ka nun iti ospital, ngamjak pa'y nakita. Awan ti bibiyang ko kankwana.
Yung ano na kita at tao, dang randalatan, ngawan baso naman di tao, dang randa. Ning, Oh, nanang, anya ayo day itang tanabuto biyo. ay, Naggapan nyo manen. dayjay man amariyaw nasabat kaw. Awan kanot basol na, iti may sa tao. Saan atila pagsaysayangan nyo iti oras? Kan awan kas iskan na dayta. Kagurak ang mapagsaritaan ni Mario nanang. Ay, rumarak gayam. Ang mga norabin tun asumang puta. No kadom laki din ni Harold ay katawan problema kanya kanak ko. Nang rugin ti negosyo mi, kat inakitaan nanang. Ang mga no, inaldaw to na masapa ak arumuar. Di kat agmay sa akton dito balay. Kaano nga min ayat ti kasariyaw? Saan pa'y lang aday tati panunutin nyo, nanang? Madanon tulat taday ta abanag. Sige, nanang, katinak pa'y agdigos. No kanayon to na rumor ka kat agmay sa akton dito balay ay sos. Isa bagay, awan mo't kitit pa kaan-anwa ka? Uray ta nasuksuro mo ti trabaho mo di opisina ina. Mabalin kalata na banawan. Agyaman na kiti kinayang bagyo kanyak, sir. Uray sa anak ko man na may kari iti posisyon. Ikikanda kiti posisyon. Kaskin ni Mario. Kaya't ka matatulungan. Maawatag ti kasasadyo. Ta naglabasak ti rigat. Kitnukas pangarigan tada kayon to ti agkagasat. Ha? Saan yun to kuma mapadasan tinapasama kanya kini? Aga po iti kinarigat ti biyag. Nagsina kami iti asawa. Saan to siguro mapasamak kada kami ti kasta? Kasi ti dayta pang panunutin nyo, sir. Agayam kami laan kini Mario. Nukas pangarigan nga rod, taagaram kin ka. Sir, ni Rosela, tay ayatin ni Mario. Sige, sige. Sige nga rodan. Mapanag pa eh. Ay, aday mawag kanya kitay. Naskan nga si kaswag na iti abanag. Tapno saanan ang maulit pa eh. Panawang kan. Wan, sir. Anyamot ni Sir Ambrosio. Yaday jay nga imbagana. Asino matangag pa iso di imawa? Naladawa na panang rugi. Hindi mabalil na tangay kamakam. Ni, adun sapay ti sana nagapas. Napintas ti singasing yung negosyo, sir. Agata nga kiti Eric. Sa ilako kada kiti traders. Katinto nagbaybayag. Uray si kanton ti traders. At dalaki ti duatrak mo kan may sa pagbunag mo iti Eric. Kwa, sir? Adadak kala problema. Awan ti puunak. So, saan ba problema di po unam tapautangan ka? Anya? Kas na ko nakidi. Masapol ngagpanunot ka tiwagas tapno aglupos ti biyag mo. Kat saan da ka ngay ruruman? Uray may sa ka lang nga manalon. Kabalam ti agbalin a negosyante. Ad-ada maburbur siya, anak. Kadagiti ar-aramida ni Mr. Del Rosario. Nakasingsingad mo tan kanya. Kan uray siya. Dak maawatan tirik na. Tinagtulagan mi idi. Kit agsugpon kami iti napanunot na negosyo. Ngam, pinautangan na. Tapno siya akong timakam mo. Ay, mabalin na kanulat na ti tumulong. Sa bagay, adumat kit ding agpaiso, ti pakakumikuman na. Ay, ang maong kanalo na masaparom-romwar ni Rosela, ina. Masapol kami natulungan na naibag ni Harold ang mga mato ni de negosyo da. Naibaga na nga rin kanya kiti namin sana nagrana kami, nana. Hey, abaw, karugrugi pa ila iti negosyo da ang nakarangrang ayan. Di mo amuday ta, ina. Ay, unkayam, saan ka kadi asumro kiti trabaho mita? Bakasyon ko, nana. Napanak lagi matang iti sapon iti tiyangge. Naorno nga min ti lalabaak. Aglabaak langan. Hay, apaya. Di mon sa payan masaango adalusan tabalayaw. Agdalusak nga ron. Sakbay arumarak, nana. Kat, kumusta kayo matan ni Ambrosio? Ah? Ijay lang opisina ti pagkitkitaan minok wa. Kanayan pa kiti arumar ah.
No, masan sa na makitak matilugan na. Asino ko matikakakuyog na no sana si ka nga umay dito, oy. Ay, amo Mario. Nakadakdak ka lapag problema akti ugali ni Nana Sepa. Ambisyosa ka nakaapapal. Naglaing agsaw. Agasem, ibagbaga na nga da ka no relasyon ni kini Mr. Del Rosario. San kitin amamati asan kami nagkuykuyog? Ay, nakadakdakas ti panagpampanunot na ena. Bay amlatan no iso ti kayat na. Dahi tanga ti makaparagsak kan kwa na. Ay, sapila ko matasang agbalatek kan ko na dagitar aramid na. Dakon makitkita ni Rosela ah. Uy, mailiw kan sa mo tinigayam ko. Ha? Talaga ka di ngay ayatong pailaan aging gayta? Saan ama pukaw dito'y pusok, ena? No anya ti pagtungpalan da ito amarikrik na. No kaano amalipatak, panawan lang ti makaibaga. Wow! Grabe ka mat nga gayat. Nga mala, sapay ko matamasobadan tumatlaan dayta kinapudno nga agayat, Mario. No saan man ani Rosela tinaikari aparakan ka, masarakam to kuma, tay babae, ama ikarikan ka. Ena, Apay kita nakitikasta. Nasair kon samot kang tariknam. ha? Apay kumama sa Irak. Ket nagmayat ti kalikagom mo para kanya. Siyempre, gayam kamatan. Katari gagayak ti pakaragsakam. Ay, ada gayam malagip ko. Saan ka ti may ibagbaga ni Sir Ambrosio tinapasamak kan ka iti? Ha? Ay, saan mat? Kan jakag damdamag kan kwa na. Kasta ka di? Naimbaglangan. Ta nakasaritak ti kasinsin ko. Nalawlawat ti Solarda. Ken ad-addaan na kapapapati akabalan dati ag negosyo. Amok nga siyan daklaan. Awan ti kabalak nga ag negosyo. Nakurapay aklaan. Ket awan ti may pagkarit ko. Ay. No anyaman tiga po nang aramidan ni Mr. Del Rosario daytoy. Tsaka mo. Namsapay ko ma. Malawlawag anak tumatlaang. Naimbag ti panagpuspuso na. Idinabiit pa yan na amamok. Nagatapak. Ngagar-aram ka ni Ena. Ngamnadlaw ko. Akaslay dordoran ngagayat ka ni Ena. Imbes ani Rosela. Uy, sa baling at paiso ti pumimpin ka sa nga, Rosela. Dandanisan ka analasin. Sigod mata na pintas sa Ena. Iso apag mamauyungan naklaunay ni Mario. Jak agtatakon kan kuan. Bumakbak nang kunak ko ma. Nabayagan na jak nakita ni Harold ah. Mailiw ka kaditi nobyo? Ha? Panggap mon sapay nga agawon kanya. Na? Awan mat nga tati dakas na iti panagsaludsot ko kan ka, Rosela. Apay akas tati bagbagang. Kat dayjay alakay Ambrosio. Itultulnog na ka, sangkit din. Ado, ti pakakumikuman na. Adan sapay sa bali ang negosyo nan. Kat uray mat ni Harold. Baknang ti pamilyada. Awan matlangan ti tricycle nga arkila at nakuha. Ngajak matlang amitan makagatan iti kotse. Nay! Ay, Rosela! Si kamot gayap ti dibsagit ti kutsay. Kunaklanulugan ni Harold da ito. Ay, di Harold ka eh. Sabali mo ti kotse ni Harold, nanang. Kan taktak ka ng kotse. Nangingina. Adamanin meeting nga napanan ni Harold, nanang. Di kotse maro da ito. Asino kumati akin kotse no saan asyak, nanang? Ay, na! Talaga mayat ti negosyo yung agayan ayat aya. Addan bukod mo a kotse. Ay, addaman ni tanti apal dagiti karuba mayat man ti mumulagatan dan. Ni Mario ti sumungan. Paapalam. Ina! Mabwisit ak iti day ta lalaki, nanang. Agugura ka makita. Amok, adi na pa'y nalipatan. Kat mangnamnamang ayatek matlaan. Kasta ka de. Ala,
Itultuloy yung aramidin timbilin ko kada kayo. Sige, kadwak ni Mario, ibagak yung kuha na dahil tang ibagam. Sige nga Rod, bye. Sir, pasensya kayo lang man, itinabayaga pa nagura yung kanyak. Ado ngamin tinaggatang. Napudot ngamin ti panawan. Awan, hustot ako nam. Kat mayat akanan, wino mayat nag halo-halo. At nagayam damagag man ganga. Kano tinaudi apan nagakitam ka ni Rosela? Idi naminsan ngal daw sa sir. Nalagsakida kin ni Nana Sepa. At damot tenlugan na. Mario, denggam ti bagakeng ka. Manipod ita likli kabon ni Rosela. Apay sir? Kwa. Kastoy nahi. Damagag man keng ka. Ay ayatem ka di bay lang ni Rosela. Sanak nga gulbot kada kayo sir. Ay ayatak pay. Nung magdua-duaat. Nung siyak matlati ayatan na. Narigad sa na mapasamag na ita Mario. Malagsid nog pabagnang ka. Tultulungan dak nga glupos itibiyag ko. Saan ka di sir? No pay sana kaskarina. Awan ti imposible iti agarapaap ken na porsige. Ngano kas pangharigan tabak ng kanton. Kat isulang ti panangayat ni Rosela kin ka. Naragsa ka kadi. Panagkunam iso ti babayarong bangayatem. Aganuan niya ti marikrik nam gangguana. San ka mababalaw? Bukod mo arik na dayta. Ngamulitak madan. Nasaysaya taligli ka mo ni Rosela. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dayta timbaga kini Mario ina. Isa at tulungan na kamang bagbaga keng kuana. Nusan na akabaalan nalipatan ni Rosela. Liklikan na. Para madlang iti pagimbagan na. Gapo ta masaktan laang. Kasta ti kayat yung asawan, sir? Napata gagayam ni Mario ken kasan ka di. Nusyak lang kumati mapaturay si kalangan dayatan na. Ni Sir Mat. Agpada kami ken Mario iti marikrik na iti tunggal maysa. Agpatingga kami lang iti panaggayam. Bana gadayawag ti tunggal maysa kada kayo. At respeto yo iti tunggal maysa. Hanggang damagag man. Awang ka di tagararam ken ka. Adamat, sir, nga saan dan sama ta seryoso? Malagip ko lakad nga ro di dinabid tapay nga gambam mo. At apan ni Rosela nga gararamakan ka. Hanggang mulitag. Tulungan na ka mga lokoy kini Mario nga adaywan na ni Rosela. Maburbur siya anak kini sir. Apay nga taakayat ng adaywak ni Rosela. Nabayag mitkit din ajak na asitgan. Ken, at dapay may saamang burburibur kanya. Apay akayat nak atulungan. Naimbag a tao. Saan ang mata pobre? Ay, mariknak ken kuana ti maysa nga ama. Kasangsangpot ko dito'y balay, Harold. Kumusta ti meeting niyo dito hotel? Ay, sayang. Saan manan anatuloy ti panagpasyerta? Anya? Ina, nalagip mo manan ni Mario. Masuronak na may palagip mo day alalaki. Sige nga, Roden. Nek, kunak man na marabian ka so magpat ita anak ka. Ni Harold sa amot jay kinasaritam.
Payakas na tilagam. Masurunak nanang. Saan laan natuloy ti managpasyar mi? Impalagip na paila ni Mario. Pagsilusan na kitinday di lalaki. Pasado alas 7, gaya mo ti bigat, ina. Nudyak pa'y kinita ti rilok. Tsak pa'y lakuha mo ti oras. Nagpintas lakit din ti riloyo na nasepa. Ay, day talaka di ti madlaw mo kanyak. Balasang kao. Dahito yung ngay napintas nga ritos kao. Kan dahito yung badok. Nakitak mo't dayta. Kan talagang umububing kayo, anana. Sa bali lang agpay so ti bumakbak nang. Adan sa kadarayan yung apaskan? Apay, ti adalang ayadarayan apaskan ti makapaggarbaw. Ayun gayam, dandanin ti kasar daro sila kan Harold. Di kan tumaawawan umay kan nga umayway. Ay, naimpagbanta na isapsapa yung aimbaga na. Iti kasta, makaurnungak mati ti regalok to. Nay, kung nakpano nakadayo ka, Rosela, apay kaya nagsubli ka. Ay, Jesus, dakas ka no ti agsubli nung nakaruar ka. Atula ami. Tsak lapat-pat yan dayta. No, masurunak ka dainak in Mario. Apay aya, inanano da ka, tasalang ada kita. Apag iso amay ruwar ko ti kotsek itay limabas ni Mario iti sango ti balay. Kalaat abi malasi iti kalsada. Nakapagparta sa nagna. Kasla liklikli ka na. Anya ko matibibiyang ko. Awan na sa kita bakrang ko. Ay, mutlagayam. Di pa kasurunak nanang. Nalabsak idakin na naragsak nagsarsarita. Anya ko ma. Kaya't da kapag silosan. Pambarakon. Diyak mo't maawatan ni Ena nanang. Kanti amok kat. Daya alakay Ambrosio tinobyo na. Nay, nagalasay. Hay, pagtatakkunan na, di mo kinayat. Unak no ni Harold dayto'y umawawag. Sino nga ta dayto'y? Hello? Rosela, kumusta kan? Sino ka? Saan mo ka din na mabigbig titimag ko? Siya ni Mr. Del Rosario. Naibaga kanyak nina ngay nawis ka no ni nanang mo at umaray di kasaryo. Amang ano kaya't tak ngalanan ninong? Ibagak to kini Harold. Ada ka di pa ibagayo? Kumusta gaya man ni Harold? Makumi-kumi ti negosyo da ijay. Naawanan ti sabali nga ibagang. Idepokon ti cellphone ko. Nanang, naibagam gayam kini ang agkasar kami tod kini Harold. Wan, kaya ko ba muta pa apalan da nga ina. Nakita na ngamin trilo kan ti kwintas ko. Kan oray ti baro abadok. Naburay ka, asin na di mawag. Nilakay Ambrosio. Alaan minto kano aninong. Wag bibisin mo't da jay alakay. Wano, sika, ti korsonada na, Dahil ngamin kat kinapintas mo kahit anak ka. Nasaya at laon na, amigo. Agyaman ak. Agkita tayong tuwinton, madam-dama. Sige nga ron. Bye. Bareng agpulon. Bareng da ito ilang tipang litob ko kadagiti aduan nagkurangag. Sir? Ina. Malagip ko gayam. Naibagam ka rin kan Mario dahil di kinidaw ko kin ka. Ay, saan kami pa nagkita, sir? Makumay-kumot namin dahi jay. Nabayagan na sana nagpasyari jay balay. Inawaga gayam ni Rosela. Imbaga kinkwa na nga alanda ka ninong ni Harold. Sinalud-sudyo ka diti na istorya ni Nana Sepa kanya? Saan? Di na magkulatan. Kaano gayam nga kita kayo ni Mario? Bara nga kita kami ayin to nakasangputak, sir. Nung nga awagam. Wino siya lang di mangibaga kinkwa na nga awagan na ka. Oray saanan, sir. San mo ka diya kayat nga awisan na kang agpasyar? Tapno at dapay makapagsiningad kayo? Day, chay ni Ena. Sino matungta ti kasarsarita na iti cellphone na?
Nakarakaroon sa amot dahil abapay naman siya. Asik ka. Among mata dyan, restaurant. Ag kita tantulatan ito nadamdama, ha? Adag di turuar. Adala pang ibaon na ni Mr. Del Rosario kanyak. O sige, bye. Ha? Oh, Rosella. Oh, nakintod ka? Kumporme matlagayam ang lalaki ti kasarsaritam. Ha? Pagan anong nga nila kay Ambrosio kat lakayan. Saan ani sir ti inawaga kuno kinasarsarita? Ni Mario Daychay. Hoy, adamat delikadesa ka, Rosella. Dahita ka di, ti ada delikadesa na. Uray kalkalsada. Magsubsubok ka di, ha? Ni Oy, sa anak ngagselos. Ala, anya ka din dito ngay bagbagam, Rosella. Agayam ta. Awan ko matisan ta pag kinaawatan. Si kamot lati mga aramid iti pagginuraan ta. Anya? Imbagam kid din kinila kay Ambrosio, ti panangawis ni Nanang Kenka iti kasarminto kini Harold. Alawan, agkasar kami kat engranden to. Rosella! Ada kamat gaya mo, Rosella. Nakita kayo kadikin Harold. Na, masurunak Nanang. Inawagan sa nakasungsong batan. Naggapo dito, makapungpong taot. Anya? Apay ka no? Di na matimbaga no, apay. Nadlaw kong ada kagura na, apay. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan, Nanang. Saan kami nga gran na iti opisina? Ay, ado pa'y nga rin ti makamo nga kasar kayo ni ti mabiait. Ikit kasanon da ito'y anak ka. Awan ga po na adi matuloy ti kasarmi, Nanang. Kan awan ti pagapapaan mi. Agpada kami lang ang makumikom. Ay nanay, pagka nagkita tan. Jack na ibagakan ka da ito'y, ta saan ka mat nga mina nagpaspasyar dito'y balay. Adaywang kano ni Rosella. Ha? Imbaga na pa'y gayam day takin ka. Binagbagaan nakmat. Para kano iti pagimbagak. Wen, kastati ko na ni sir. Ha? Uy, Mario. Kita ti sumbrek ti restaurant. Ni Harold. Malagip ko lakit nga ron ti panang salangat ni Rosella kanyak. Itayag kita kami. Tapay. Naistorya kami kin ni Mr. Del Rosario ti panangyawis ti Nana Sepa. Iti kasarto ti Rosella kan Harold. Inawagan na ti gayem ko. Nga alaan danto kano anino. Ha? Kita mo? Sanot ani Rosella ti kadwana. Ena, saan ka nagpadlaw? Amangan no atapon nanto ang nagpulong takin ni Rosella. Basta tungpalan nyo tibilin ko. Amo yung taramitin nyo nakas pangarigan. Sana mabalin nga damay sagmak. Agdalaga kada kayo, kat amok ang nadalos kayo ngagtrabaho. Sige, nga Rodan. Sige. At ni Mario, kat ang mga numanggig na ti pagsarsaritaan. Sige, bye. Sa bali lang agpaiso ti negosyante niya, sir. Kanayo na busy ti cellphone nyo. Adala kinasaridag. Napatid nga awag na ijay. O anya ti kahit mo ngayon naman. Soft drinks. Talaga saan kang umin-inom iti nasagot na soft drinks ba't gantan inumam? Man-manulaan, sir. Pamagusto no daduma. Amagan, no mabali na pagustuhan na kita. Sir? Gamsan ka apilitan mo di mo kayat. Akin man gayam. Amagan no da sa bali a pangawag mo kanya tapno na sing-singad ti panagsarita ta. Kas kumaitian niya, sir. Makamu ka. Kasla, mabai na ka soft drinks tinumak. E dinto taarak kada kayo, sir. Sino nga rin uminom iti da ito'y soft drinks? Amukon. Paayabak kiniboyet ni Ena. Talagang sa aligli ka mo ni Rosella. Malagip ko lang arod di na istorya ni na kanya.
Nagadun ti Irek kita arubayan da Clement. Talagang sa nga agnegosyo iti Irek. Tani, ang damot ten bukod na at truck. Niya kata ayat patak derenda. Budi kan samot day ta. Deh, ni Mario day chay anyat kada na ngay dita. Ay, sa bagay. Agkasinsindagayam ka ni Clement. Malasin ko ba't day si abakit Ang imbapay ngayon ni Mario ti makisarsarita. Agraraman. Kasla isumot ng tinigosyante. Biyangot na talaga day ta. Anya kumamot ngayon ti amuna. No apay ngamin na pinagparang mo at ikasinsin mo ti agnegosyo iti Erik. Detalagan nga rod. No anya pamadagas tar aramidan ni sepaken ka. Bayan nyo latta, sir. No day ta tinapanunot na anasayaat. Sa bagay. Ni Apo Diyos ti manarakan kadagiti mayroruman. Ungayam. No nakaragpat ka la kumay tinangat-ngato nga adal. Matulungan kang agnegosyo iti nasaysayaat. Sir? Ngumlading idag. Yaganda ti mangsa iritirik na Mario. Apay nga aramidan nyo ti kastoy kanyak, sir. Awan, pamilya, amang tawid iti kinabaknang ko. Naistoryayo kanyak. Nga daanak yo iti asawa yo. Awan, nagkita kami na. Ngayon na nga mo asyak ti amang na. Agdwa-dwa nga agbabigbig. Tama nga nusanak amaawat minumaaklon. Ngem ar-aramida kami nakabalak amang tulong ken kuana. Saan ka no minsan laang ang nakita ni Nanang ni Mario? Ang budigkero mo't gayat ni Manong Clement. Gaputa nakita mo tumultulo nga agbagbag ka ti Eric, Rosella? Anya kumapay. Awan samat ngamin trabaho na ni Titalong. Agbangbangkag. Kan ado ti tarakan na adingwan. Nanayonan sa manan ti tarakan na baka kan kalding. Talagang isaksakit mo day alalaki anya. Ni Harold. Ang kadwa na ang babae. Dita ka pa'y. Ay, natlaw ko. Nabainan ni Rosella. Nasaysaya at na iso mismo ti makakita. Ay, sus! Nakiktutakpay. Kurang lang na madadalta rin daw. Apay, anya na jay? Apay, anak ko. Saan amabalin ang mapasamak na ito'y Nanang? Nagkayat ti may babain! Rosella, anya ayat ti sasawam. Apay kay talang nga mamag na ito'y. Anya ti basol ko. Ay, saan ka maawatan, anak ko? Kasarsaritang ni Inay, tinakitag ni Harold. Ganda katwa na mabayad din sa akin ti kutse na Nanang. Nagmayat di pa nagkalabay ta. Aniya? Makapungtuta ka ng salangan kini Harold. Tinumpak. Kalpasan ti panangibaga nga agsina kami. Aniya?